Qanday rollarni ijro etadi. Har bir dizaynerlar jaratlaridan yüzlariga mulk topilgan vaqtda qisqa metrajli roliklarni taqib, bu yerlikdagi talantlar Aygerim Samatova silingiz qutlug' bo'lsin. Ramabetovaning qo'lidan siyg'a olib, albatta, har bir aktrisaning qo'llovisiga ega bo'lib bo'lsin. Hocalar olsun, iyi seyircisi, Kırgız Birliği Koğumlu Birleşmesi'nin Utmaneli Ordeni'nin güçlü Sizlerdi biz жақында çıkan topçu çempiyon kino tasmamızga çakır alıp geldik. Mümkün olsa tapşırıp koysak, bir-birden he. Kana mesela barabanday drop kulturumuzlar. Birinci жақында yeni bol oturçu. Daha bir jol Aygerim Samatova. Geliniz. İkinci reteni olgun. Кыргызстанды сөндүгө берсин, мыкты тасмалар тартылып, биздин кичинекей балдарыбыз спортко кызыгып, маданиятка кызыгып, да көптөгөн өз үй бүлөсүнө, мамлекетине жакшы жардам берген, ишке кызыгып, бир гана ошол тилегим ошол, эң башкысы ден соолуктуу бололу, Кудайым. Баса Кыргызстанда айымдар футболду аябагандай өнүксүн. Тез өтсün.